Ka BGP Meghalaya ka penkre banyami patba ha ka lai phau tarik unai tung ban pelong ya ka jingya khi ba jai jai hanong ba shlong ba thatura la da yo jungbet na ki border district ka jingya khi ka long mat pen pau persha halor ka jingno ya ki nong yalam ka BGP habakran baglap thai khubor hin gisngi u president ka BGP Meghalaya oba Ernest Mori uloong ba ka ni ka jingya khi ka de ka ba jai jai ha ka ba ki khot jong ka BGP kinyami ban pelong ya ka jingpeni persha ya ka jingsha thombor ki nong yalam ka BGP Uba Ernest Mori uloong baka party kamkwa bankan ia minta halor kajing syakem uparnat harian baka kam kaladon hakayeng kasyari. Hakawedai baka nega jingjia kajing syakem jong vice president jungi wadai sitting ang gisu na potura menomla ban kren ia namar ka matar ka along pending pokut bat kumulong menta kila ada ban KMU bat kila produce upoput ketu kanega kaan yang simla ka jong ka bentang ya ka iga bari benda bat ngamla ban proof bahwa ulong guilty lane bu ule sisya kekut kan decide ya kata bat kawai kalong lada dai saya no yunuru kaanyi lada ka syam ba phile ya ka mabian kan trekam kata ka ding ban pak kan kawai pat kumba pitip ngi dei si bentana ka sarkar apni ka commission government ka sarkar be khawlang te nakaliang ko jonga menin nalakren ha ka press statement na ka press conference ko bolong menin ba kamdei banjia kum kani ha ka bakal adon ke jingjia ha po turah kantam ha ka ba kinong kitkam chong ka party chong ka Tura City District kilasya harash haki borpulit haka bakalajia yaitu Wilbur M. Dango bodai udara setri chong ka BGP Tura City ula syakot sipo police station bat kila pensyom ni daki popo kunita bat nadi nang tapat kipani paino Klam na don kanu kejingsim ya ka statement mangyong lane kanu jingkeli. Te kalong ka ba susi ba kung kini namar ba pi dalem nang tapat kisapawan biang iu minin ba mantakas ngilu. Te kani kalong kawin na ki jing harash na jing sitom ya kinong trekam cho party kani kalakta ya borok kawai ka state ya borok ke party hagaba ki party workers ki member jo party jumi ui kini jingjia ki bo ke jingkeli yang aku state president hato balai bande eki kumita tenang kerpat ya ke sarkar habang yedon lang ke sarkar don kanu bangin dia keren ke balai bakin chule akanta na tagadaw ni la pasya kani hagba people bang larai bang le ya kata ka peace demonstration na ka ya pasya halor kani ka cingli ki pudit hagba na kalian ke jomi ilapan ya ka cingbet na ka DC jong ka is hasil bat kujuru kawai pat ka program kano hatura ilapan cingbet na po ki DC po tura Midang ap ya kata, haji syang la target ni labu ban pendep ya kene ke program jiki lasya lasi sejak.